man bandu kerina perpulungan GBKP khususnya jemaat GBKP Renggut Kedung Johor. Jumpa kita ibas renungan Minggu tanggal siwah Mei tahun 2020 sada si tergelar Minggu Rogate artina ertoto. Kata dibata si seman banta si jadi palas renungan ta ibas kitab sada Samuel. Mari sioge kitab sada Samuel bindu si pemena ayat siwa seayat 10 walu. Adingo kam ersikap sioge dage ras-ras kam irumah nari kami izenda nari kata na bagenda. Hana ras Eli. Iba sadawari kencakrina ia enggo lahman irumah Tuhan isilo keke Hana. Sekal atena cedana maka tangis ia canahna ertoto man Tuhan. Sanga si Imam Eli sangana kundul ibas inganna deherken pintun. Arpa dan Hana man Tuhan nina. Oh Tuhan si mada kuasa. Perdiateken min aku suruh-suruh hendu endah. Nahanlah kesusahanku. Cana ingatlah aku. Ola lupakan aku. Adi berekendu man bangku sekala anak dilaki. Arpa dan aku, maka kundaskan ia man bandu kideka geluhna. Jana bukna di kan pela ipangkasna. Hana terus ertoto man Tuhan, sendekah. Jana iperdiatekan Eli biberna. Ertoto ia ibas ukurna. Biberna kemuit, tapi la ibahana ersora. Maka ia kap Eli ia enggo mabuk. Maka nina pengadi perlangkahdu si bagi kalak mabuk enang ngadikan minam-minam cenari pejore-jore lah ukurdu lang labo aku mabuk bapa nina ngalui aku lengabo minum bapa ceda kelatiko cana aku nggo ertoto nungtungkan kerina kesusahanku man Tuhan. Ola ia kapdu aku sekala diberusila mahuli. Ertoto aku day nari bagenda sebab susah kelkuakap. Mulila aludame nina Eli. Ibreken di bata Israel man bandu kai si pindondo. Ngarap aku gelarusur iukur kendu si mahuli karena aku nina Hana ngaloisa. Kencabage lawas ia man ia cenah lanai atena ceda sejenda me kata dibata si jadi palas renungan ta cana temata emakap terus ertoto man Tuhan. Perpulangan sini kalangi Tuhan tentu apa ipe kita enda kugagia biakta dengan kugagia tuana umurta pasti kita pernah menanami perbeben simberat. Pernah mengalami ketertekanan batin, pernah mengalami kekecewaan simberat. Payo talang. Pada umumnya, erbage-bage respon jelma ibas ia ngalakan situasi sebagenda rupa. Lik debakala adinggo ngalakan perbeben simberat minter idaramina ingan curhat. Lidka de bakala si berusaha lari dari kenyataan alu cara minum-minuman keras, mabuk-mabukan, narkobaan, bahkan dabuh kubas pergaulan bebas sila mahuli. De bakape lid perban berat na perbeben sinyala kena la ia ngasup pianggo delis alias bunuh diri. Jana selebihna lid kade bakala tupung ia ngalakan perbeben simberat ia kiamku Tuhan. Ida ramina kaikin singena ate dibata si jadi rencana dibata ibas kegeluhanna. Kam kuga terpuk siapa yang kam termasuk. Kekelani Tuhan kisahanna singgo sioge endandai ningatkan kita karena kuga arusna sikapta adi tupung kita ngalakan perbeben simberat sirbahan tekanan batin. Mari si pebagasi lebih pengangkanta arah kitab sada Samuel sada singgo sioge indandai.
Kekalani Tuhan kitab Samuel indah, emakap kitab si nurikan karena ketubuhan Samuel sekubas dahin-dahinna selaku nabi si belin. Palas renungan tak indah, emakap latar belakang karena ketubuhan Samuel endandai, anak Hanaras Elkana. Ikatakan ibas ayat si pemena, maka Elkana emakap sekala ibas suku Efraim nari si tading i daerah Rama. Lid dua dahara Elkana indah, si pemena gelarna Hana, ialah banci mupus. Tapi daharana si peduakan gelarna Penina, lid anak-anakna, lid pupusna. Hana mengalami tekanan batin, ikatakan icenda sekelcedana Athena. Arkiteken ngor tahun-tahun ya arjabu tapi lalap lenga baci mupus. Bas konteks pasasi sekala dahara sila banci mupus kurang meharga. Sebab pemahaman kala pasasi maka di sekala dahara hakikatnya memang melahirkan anak. Maka adilit segala dahara sila banci mupus stigma yang berkembang pasasi di tengah-tengah tradisi kala Israel, maka dahara sebagai maka dahara si ikutuk iukum di bata. Maka enda Mesir bahan cedakel ukur Hana. Tambah-tambah kecedan Athena kita-kitakan pengalaku kiduana si tergelar Penina endandai. Ikatakan ijai bas ayat si penemken, maka Penina rusur kel isakitina ukur Hana. Rusur kel Penina endan naling-naling iya. Artinya ibas bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru ikatakan maka Penina indah selalu menyakiti hati Hana supaya Hana gusar. Tentu banci si bayangkan uga cedana ate Hana enda, kita-kitakan kiduana Penina enda senantiasa menyombongkan diri, merendahkan Hana, semaka ikatakan ijenda ibas ayat si pepitukan, Hana enda lanai yang gitman pe, lanai yang selera man. Tentu bicara kita kape sekali arah posisi Hana enda, adilit kepicetan ukurta, tambah ka isakiti teman ukurta tentu jangankan untuk makan. Ridi pelanai bo kita merhat, bagai. Artinya kai keadaan psikis skala celma mempengaruhi setiap gerak, aktivitas, bahkan selera makannya. Edam si terjadi bas diri Hana. Maka tupung si ikatakan maka Elkana maba keluargana ku rumah Tuhan isilo. Sebab bagaimana tradisi si ilakokan na tep-tep tahunna. Pertanyaan na angkai maka isilo. Adirikotkan Mazmur 78 ayat 60. Maka ijekin rumah Tuhan ingan kala Israel pasasi ersembah ku Tuhan. Lenga bolit rumah pertoton Tuhan Jerusalem lengalit. Maka isilo ma. Ibaba Elkana daharana Hana Penina rikut peras anak-anakna guna ersembah ku Tuhan sekaligus ngendeskan persembahan ku Tuhan isilo. Kenca bagai ikatakan maka kenca lahman kerina kala endandai keke mahana ayat siwaras ayat 10. Ertoto iya biberna kemuit tapilah ersora. Hal enda cidahkan kebulatan ukur Hana ibas ertoto nakan kesusahanna mantuhan dengan nurikan kerina kecedan Athena. Semaka biberna nari ngenca kemuit. Sorana lanai terbagi. Ikatakan Hana mantuhan arah totono ibas ayat 10 sada. Oh Tuhan si mada kuasa perdiatekan min aku nina. Hana mindoglah Tuhan perdiatekan iya. Irendahkan na dirina alu ngatakan aku suruh hendu enda nina. Maka tole katakan nehanlah kesusahanku, cana ingatlah aku. Maka lik sada janji
nazar si ibelaskan Hana ijenda, maka adi bereken Tuhan manbana sekala anak dilagi erpadan ia maka indesken nama anak man Tuhan guna jadi sekala suruh-suruhan Tuhan, jadi sekala nabi semaka bu nandi gan pe lai pangkas. Kekalani Tuhan teridah ije uga belinna pengarapan Hana ku Tuhan, maka ibas ngalakan perbeben na simberat ibas ngalakan kecedan Athena itungtung kena kerinaku Tuhan. Labo ia mencari jalan pintas, labo ia melarikan diri dari kenyataan. Bahkan ia bosan-bosan guna mindo man Tuhan karena pemindo na Maka katakan ijenda tiap tahun Elkana maba daharana guna resembah ku Tuhan isilo. Maka banci si bayangkan tiap tahun kami pertoton enda isakan Hana man Tuhan. Cana amin pe lengalala ijabab Tuhan pertoton nae ia terus ertoto sebab te ia maka Tuhan ngencang asup mereken kaisi ipindona. Menari ije sanga Hana ertoto ije lit hadir Imam Eli. Kundul Imam Eli daharkan pintun iperdiatekan nahana. Ia kap nahana enggo mabu. Maka nina pengadi perlangkandu si bagi kalak mabu nina. Ngadikan minum-minum jenari pejore-jore lah ukurundu. Adibas Alkitab terjemahan baru ikatakan berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk. Lepaskalah dirimu daripada mabukmu nina ayat 10:4 endah. Adibas bahasa aslina, ibas bahasa Ibrani, kata mabuk ijenda, ipake alu istilah yahyin. Yahyin artinya mabuk rekiteken anggur. Maka banci si bayangkan, kalak singgo mabuk rekiteken minum anggur, lanai ngasup mengkuasai dirina. Bagaimana ia kap Imam Eli Hana enandai? Ia kap Hana enda kalak mabuk sila naik ngasup menguasai diri semaka kemuit-kemuit biberna lalit sorana. Kekalani Tuhan engkai maka bagi kel pengakap Imam Eli. Padahal laba mungkin kalak mabuk reh ku rumah Tuhan ertoto mabagi. Kemungkinan besar cara Hana ertoto pak sesie labagi semalna kalak Israel ertoto. Sebab baskala Israel semalnakin adi ertoto elit format standar na bagelah. Let lebay pujian man Tuhan senari ngatakan bujur ku Tuhan maka nahkan pamindon. Si tentuna teridah format nae arah sora. Sora si terbagi ibas ia ertoto. Tapi Hana ijenda lanai terbagi sorana bibernang cakemuit. Iya sebabna maka ia kap Imam Eli ia enggo mabuk. Tapi kepeken salah sangka Imam Eli man Hana. Arkiteken ikatakan Hana, lang bapa, aku labo mabuk, aku lenga minum penina. Tapi cedekel ateku samaka ertoto aku nungtungkan kesusahan kuman Tuhan. Hana merespon tanpa emosional. Amin penggo itu do ia kalak mabuk, tapi alus sopan ia nurikan keadaan naman Imam Eli. Jenari kenca Imam Eli megikai jawab Hana, isruh nama Hana mulih dengan ipagagahina ukur Hana. Ikatakena mulihlah. Di bata Israel lah si mereka kai si ipindondo ni naman Hana endandai. Jenari lawas Hana man ia lanai ceda Athena. Padahal dube lanai yang gitman. Tapi kenca ipagagahi Imam Eli ukurna. Kenca boy tungtung kena kerina kesusahan na ara artoto man Tuhan. Nggo salah ngakap na pusuh na. Makang gonggit ia man. Kakalani Tuhan kai dage pesan para serenungan ta sekali enda. Bas minggu rogate enda si artina artoto. Ope kita mengketipakan doa kenca kenangkian Kristus ku surga.
Kita isingatkan karena biak ertoto singena ate Tuhan. Si banci siusi arah diri Hana. Si pemena emakap. Adir toto haruslah alu tutus. Tekun ras sabar ibas nimai jawaban di bata. Tentu kala si pengarapan ku Tuhan. Si pago kini terkena ngasup yang ngelakukan si Sebab apa itu kita endah? Riahan ngesiakap adir toto kita minter isakan Tuhan ijababna pertoton ta Tapi likap paksa-paksa maka pertoton ta lengalalap ijabab Tuhan bagi sinanami Hana. Tapi bagi dia si terjadi teruslah ertoto. Bagi si lakukan Hana. Ia terus ertoto alu tutus. Tekun sabar ibas nimai jawaban ibas di batanari. Labo pernah sekali pe ibalas Hana perbahanan penina kidua na si rusur nakiti ia. Melainkan ia ertoto. Alu tutus ia tetap nimai jawaban bas Tuhan nari. Bahkan ibas tep-tep tahun na ia ibaba perbulangan na Elkana kurma Tuhan isilo. Lah bosan-bosan isa kena terus pamindon na eko Tuhan. Ertoto ia alu dem pengarapan ku Tuhan. Maka kita pe bagilah. Ertoto lah alu tutus. Ola pernah bosan. Ola pernah putus asa. Amin peleng ngalalak ijabab Tuhan pertoton ta Sebab lik pagi pak sana. Mahuli yakap di bata. Isa kena pamindon ta Ertoto lah alu tutus sabar timai jawaban Tuhan. Ertoto lah alu tutus. Tentu kala si katakan ertoto alu tutus emang kala si memiliki relasi, hubungan, komunikasi ras Tuhan di bata. Labo terjeng kala si ertoto ibas Facebook atau media-media sosial lainnya. Bas status na ertoto tapi kinatana labo pernah ertoto. Enda labo tutus gelarna. Kita melabo bagi. Maka si peduakan. Biak singenate Tuhan. Biak ertoto singenate Tuhan. Si banci siu si arah diri Hana. Maka ertoto haruslah alu ukur si bujur. Si daku gandai Hana mencurahkan isi pusu naman Tuhan. Ibas pertoton na. Jana isah kena pe nasar. Janji naman Tuhan. Adi berikan Tuhan anak dilaki. I endes kena i persembah kena jadi nabi. Jadi suruh-suruhan Tuhan. Terida ije. Maka kepeken. Keinginan Hana gunandatkan sekala anak. Labo perbahan lit surah-surah tersembunyi. Guna balas dendaman penina. Laboka perban Athena bersaing ras penina. Laboka gelai pamer-pamerkan man kalak sinterem. Maka ia enak labo mandul. Lang. Laboka gelah ikuasai Hana Athena anak gelak jadi penerus Elkana singaloken tading-tadingan simbelin na lang. Tapi bicara ibrekan Tuhan pe anak manbana, i persembahkan nama Athena anak jadi suruh-suruhan Tuhan. Artinya Hana icenda, ertoto ia alu pususi bersih. Alu bujur ia mindoman Tuhan. Labor kita kelit surah-surah si jahat si tersembunyi lang. Maka kita pe bagilah. Ertoto lah alu ukur si bujur. Kuasailah terus ukur teras surah-surata. Olah lit surah-surah si jahat si tersembunyi di balik pertotonta. Si petelukan. Biak singena ate Tuhan. Biak ertoto singena ate Tuhan. Maka ertoto lah alu meteru ukur rendah hati. Teridai cendandai karakter Hana. Ibas yang merespon tuduhan sisehkan Imam Eli. Maka kepeken Hana enda sekala diberu si mahuli. Karakterna sopan, lemah lembut, sabar, meteru ukur. Labu i aluina tuduhan Imam Eli alu kata-kata si kasar.
Melainkan alamatro ukur ikata kena man Imam Eli. Ola akap do aku diberusila mahuli bapa. Aku labo mabuk. Kata-kata na lemah lembut sopan. Matro ukur. Maka dung na kai si terjadi. Magikan kai respon na ikatakan Imam Eli mulila alu dame. Isakan dibata mapagi kai si pindundu nina manhanna. Jadi upah kalak si matro ukur elit. Maka marilah si pupuk biak matro ukur ibas dirita. Segelah biak mewarnai cara tak ertoto ku Tuhan. Labu gelah pratenta si jadi ngenca si jadi perayakan taibas ertoto. Tapi ku gagalah praten Tuhan si jadi. Sebab tak kita kai sisahkan di bata emosi mahulina. Kekalan Tuhan si pempatkan tapi si terakhir ertoto banci mereken pencerahan man banta. Banci pegegehi ukurta. Kenca Imam Eli ngerana bas ayat 10 pitu lawas mahana. Lawas ia cenaring gonggit yaman. Lanai Athena ceda. Lanai ia terganggu karena situasinya. Kita kente ia maka kai si toto kena jadi mau ibas pak sana bagi si katakan Imam Eli. Masalah handa memang lengadung. Ia lalap ngelengah mupus. Tapi secara psikis ia belum ngalakan perbeben nasim berat Secara psikis pusuh ras ukurna kedungan salang bagelah. Ia gegeh ertoto maka ertoto lah gelah naksi datken pergeh bas di batanari. Ngasuk kita ngalakan bagai-bagai tekanan, stres, bagai permasalahan-permasalahan simberat ibas geluta siman alan kenta. Ia maka kekalan Tuhan temata sekali ende emekap terus ertoto man Tuhan. Adi sungkun kami kam ibas sadawari 3 kali kam biasana ertoto. Let pernah sekala pernanden Nina ia ibas sadawari 5 kali ertoto. Medar pagi-pagi, man pagi-pagi, man ciger, man berengi, ope tunduh. 5 kali, adikam 3 kali. Kekalan Tuhan, kalau sita man Tuhan, tentu jadikan ertoto jadi satu kebutuhan, bukan kewajiban. Ertoto emang kebutuhan. Lalu terjang rutinitas adi sopeman harus ertoto lang. Ertoto emang tanda maka kita teman Tuhan. Begini naibas ogenta sada Yohanes 5 ya sada 5. Teridah maka ibas kita teman di bata patuh kita nandangi perintah-perintahna. Salah sada perintah di bata maka menjalin relasi ertoto. Semaka jenari ngositalukan doni enda. Doni enda dalam arti perbeben gelusi inanami kita. Maka kidakah kita geluh dengai doni enda. Tentulit ngelalak pagi perbeben simberat. Tapi alu ertoto pusuh puru-kurenta ngolit ibas dame. Artina kai ertoto mereken kegeh man banta. Mengasuk kita gelah tetap pengarapan ku Tuhan. Dia lengah bosialukan kai si pindo kita man Tuhan arah pertotonta. Tapi perbante kita man Tuhan. Go tepar kedungan perbeben tandai kenca kita ertoto. Maka marilah. Teruslah ertoto man Tuhan. Te kita maka Tuhan tae la ersibar kuasana. Ia ngencang ngasup guna mulahi kita ibas perbeben tanari. Adilit kita jabu-jabu sipak sana metedah ateta guna ngaloken tuah bagi hana endandai. Mari tetap ertoto ku Tuhan. Andalkan Tuhan. Olah andalkan kepentaran tajine. Olahkah andalkan kuasa-kuasa gelap, tapi andalkanlah Tuhan. Te kita, maka Tuhan punya rencana ibas geluh ta. Maka teruslah ertoto, olah erleja-leja mindoman bana.
Sebab kalau si tutus pengarapan ku Tuhan, tentulah kemalun. Tuhan si pengasuh kita gelah tetap ertoto alu tutus. Amin. Bastoto ku andaskan galuhku, ku Tuhan sejayam kegaluhan, bagikan mimpiku ku Tuhan, latih